Kisipai India habakla sedang ya ka Operation Killer. Pelajar kerteng hagaji kendu kelayo ban peniap hadu laingut kileno laskar. Hadin baklayo ya kajing tiap bakerpang nakakan hun sipai jong ka Restria Rifles. Na pedang kita ki laingut kita ki arngut kileno kibla syap peniap kidai kibla tip kerteng kum u syahid kute bat u adhan syafi. Baro arngut kidai kinong song jong ka Shopian. Kat kum kejing plat kubor, la yok korup lightly ki suloi AK-47 ber kitiar siat na kitay kileno. La peniru yak postar terror Free Kashmir jong ki laingut kileno bela Kershan dakari Pakistan. Om dunai yak laingut kileno Lashkar Itaiba kibla syap penyap hakatay ka Zen Pathar Killer jong ka Shopian. Haka kalai darik mentau benai hadin baklami ke jing knaat ke bajor bat kibor pahara. Ukute ubala penyeso bat ke Lashkar hausnam arjar apulai uladon keti haka jing lai siat haka jaka jengok kai pertai hadanish resort haka Frederick uyayong mensyamsnam pemut arjar apsau haka ba arngut kinong jengok kai pertai na Germany bat wei unong nya kali kila mensau uladon ketiru bat penyiap ia uwei u serpan ke BJP haher pora hasyopian ha ubnai jemang jong usnam baladap ong ka kubor nakisipai usyapi pat belarung syakatekan hun leno ha usnam arjar pusau uladun keti hak bapenyap yu unong bela bomdai tresnong hawachi hasyopian labarap syuk telong kubor ya ke jenglong jong une uleno ubrang sa mentau ompatlah banda petap pentikena. Hakapor penlong ya kejingkan ra. Ileno kilasiat merkeliang ya kisipai. Merkelamiru kejingkan hun kebajur. Kebala penlong ya kejing penyap ya kilaingut kileno basyirkai. Latho u army nungyalam haka X tak babanrap baka jingkan ra kadang ya syakman. Lethu ru balai teliki suloi AK-47 ringkat kiwei de kitiar siat bat kitiar ki balai yokurup na kileno kila syap peniap hasyopian lethu kisipai hakoi pat kejing pemna kitrat pahra kilabu ya ka postar terror Free Kashmir chung kilai ngut kileno bla Kershan dak Pakistan u Adil Hussein Thokar u Ali Bahai bat u Hashim Musa kiblangait bakidai kibadan kti hakejing syat thombor chung kipat ba hapa halgam man haka arpa derek menta ubnai yayong ya ki postar labu aki kato kat ni jaka hakeleng ka Shopian lapan bena ya ka kusnam ke ba arpolak ya kino ke bayo jing tiap ya kine kileno tang kato kat ni sngih den ke jing syat thombor hapa halgam ki bosan syar ka Jammu bat Kashmir ke bermethai ya ke jing sa jong kileno jong utakur habi hara haka arpa derek yayong tak ba penunkam taki bom IED. Langit ba uthoker. Dan mentah ke bakongsan hak penyap ya kileno bayarap ya kileno Pakistan ban penlong ya kene kejing hiat tama hak syait bai saran ke itanat bah. Thaker ula jam ya uput atari waga. Sya Pakistan hausnam arja kapra. Syobun rong biang syabali hausnam bladab. Hak kejing keran pajba bla penlong kong nadu usnam. Bak India kelas sedang ya ke Operation Sindor haden kejing syat thombor apa hagam menteri ba kari India meneran rumdi hakaskin kong lo maham baka India kam susange ya ke jingile sipai persya ya ke Pakistan daba pen skam baka India kan jawab dapat teng lada jia badan kini kuipat kijing syat tambor hasil yang kaput